Nimfutangira porogaramu yitu y'obuhingi n'oburisa eshahanu zezi nkabutosha nomanya ntibatuine abahingi n'abarisa b'omutano abamani mbwene erizoba natayira Richard Baguma omurisa w'enkoko ez'amahuri nozireba uriyo nozireba nk'uko twatandika porogaramu egi kandi ezi enkoko z'amahuri zimaziremu obwire buringwa munonga akatandika 2006 okurisa enkoko nanokusya hati akiriyo narisa enkoko mbwenu tuza kureba management y'enkoko omu porogaramu egi endeberera y'enkoko kuruga aha kiro ky'okubanza mpaka enkoko etandikire kuha amahuri goona ag'okuba noyenda bingi nibantu benda 95% waba oine enkoko ebe nekuha % y'ahaiguru mbwenu tuza kurugirira Richard Baguma oku azimaziremu obwire naza kukwegyesa omu porogaramu egi yenyine ey'obuhingi n'oburisa obase kwega oku oine kurisa enkoko z'amahuri niwe okwebisaho. Omuhereza ndi Ivan Tusim, guma nanye porogaramu n'obuhingi n'oburisa. Nakwakira porogaramu y'obuhingi n'oburisa. Baresebo amazina nabanyeta Baguma Richard eje shato Rwentondo Kakoba Mbarara State. So nabakira farm abingi nabajimanya no Super Chicken farm ndizi nariya Super Chicken farm. So enkoko kazitandika kuzirisa eza kamasho 2006 nka family hanuya chonka before 2006 ezenkoko za kamasho z'enjungu zikazitakakanyira tukantulisa enkoko z'enyankore ezezo kwerisa chonka twija twashanga mu nkoko z'enyankore zo takabasa kugira ikintu cyango cyuwafunamu. So twaba interested in ka family kugira ngo tufune knowledge yo kurisa ezenkoko za kamasho. Twatandika n'enkoko za broilers. Enkoko za broilers tukazirisa ho bwire buringwa chonka twaguma tuhinduraho tuzomureya tuzombroira tuzomureya batyo chonka 2018 kinaye mazire 2017 kinaye mazire kushoma senior 6 nija nashitama hanuya vacation yanje natandika kurisa enkoko za broiler on commercial basis ndukuzirisiza kimwe ndukurondera kimwe akatare kazo kusya 2020 ubu twazo mu covid tukuzo mu covid hanuya tukatwine enkoko za broiler omutwaro tugumaketinga enkoko za broiler zatera hansa wa covid akatare kabura buri kimwe cyona cyasisikara nangwa bamwe kutumanya Super Chicken bajimanya mu town niyo yabandize kuguza enkoko zibagira mu town za fridge international window so abamwe bebuza tukaburre so covid kiyatwire twagendera kimwe so Super Chicken ya broiler yaho twija twatandika 2021 kuri senkoko za reya nka family. So kurgen 2021 turisa enkoko za reyezi tukatandika n'enkoko bitano turuhonto recovering ampora kurugo mu rosi ya broiler twazo mureya twatandika n'enkoko bitano twaza 10 hategesha twinewe enkoko 20 ezikutera ejeshaha aha famwa ati enkoko nozirebera rota management y'enkoko nizibana zetaga ki noziha ntahimbwe okurisa enkoko ntetagisa kizo hata kurisa enkoko z'amahuri nichetagisa kubanza wakora research ku muntu ukamanya nti ngenda kurisa enkoko za kikachi hati nka hanuya tukabanza nora tukantugezaho tukabanza muzenyankore twazo muzenyama twahendera hati turi muzamahuri hato yebuza enkoko eziniza kuzihankaye abatwire nabarisa nabazihankaye kandi abatwire nabazirisa kuba ahibaziyire ziperformingire zita hata abantu nibihe enkoko nebitongore byingi ebukurete enkoko mu Uganda
so chonke enkoko zabo niziba zine performance yazo tekushana hazo kwekubeta kushana oshanga wazo mba farmers ubabuza nti chonke iwe enkoko zawe noziye ko kwazifuna za kuperforming zita so hati omuntu akugambira enkoko ze yakuziha orebo kuza performing wabo orambwire hapa arisanka bana batano buri omwe nagambira hakwihe enkoko ze okuziperforming hati ni comparinga utandika kwetebekanisa kugira oreba hiwiha data nungi obe no hiwiha enkoko omuntu kara kugenda nyoni ndete enkoko zanje naziho mu company ziza zabe zo kushondana nanga zatera amahurga bagati ziza zagira mu vaiseti ondija kugenda zindi niziha kuri atuzukushondana naziha kuri atuzukurwara hati ni oshanga wagenda no wayiho mu company ndije yakugira enkoko zabo zikozereki zibonire hata hano yitu hano ya hafa mweji ntutandikana n'ubukoko bw'ekiro kimwe chonka tutakaburesira ubukoko bwa day one ntubanza twayetebekanisa hazo kwetebekanisa okwetebekanisa kuri senkoko kugira nti no kwimukizo barumwe kugira nti natandika enkoko no banzo yombeka kuwa yombeka wamanye kizu kiwa yombeka cyemerire kita ekizu kinayombeke cyo kucyemerire omushana nuguteramu kubukuba no bushesha nkakashana kashayi n'itano ishatu nakatera umukizu enkoko tisheme kuba nozoto mushana nanekerenga bazana tisheme kuba nikitera umukizu cyawe cyenkoko so hatu wano yombeka oshemeye kucombeka mu direction yo kugira ngo mushana tugwatera mu kizu cyawe ekindi enjura kiyanegwa iwo wawe enjura eretwanka enjura nayo tisheme kuba netera mu kizu ekizu tisheme kuba nikine aeration erukumara enkoko waziteko mu kizu kitine aeration erukumara kitakuza moya kukumara umuyaga katamu kashohora enkoko zawe niza kurwara bwira bwasheshe umuyaga kukumara no mayisa kukibe kiri kita hata kizu curungi kishemeye kuba nikiba combekibwe kugira nto umuyaga gwatahira musayideji gube no gubasa kushohorera sayide ndijo kandi kizu kishemeye kuba nikiba kimukire munonga kucombeka hansi kukimusi yatushemeye kuba ntuyimusi yawe cyango wimukiza hansi kwika katimba teshemeye kurenga metema kuruga hansi kwika katimba chonko bwiro bwinje shemeye kuba ne erufute mwene chweka kwika ribiri so waebe kizu cyawe warenzya ukashanga mita enkoko nishweka zitakubasa kureba heru ekizu cyawe no wacombekere kubi so omoya no gutaratahe muke kandi ukashohoraje dene kinda kumbeke ece kizu shemeye kuba nikiba kiri kiringwa higuru kiriye nafu buringwa kuruga omukizu wayemerera mu height y'ekizu shemeye kuba kitara hansi ya futu mukaga mushanju shemeye kuba nikiriga futu mukaga ogarra higuru kugira ntana niyo wano tamburamu ureke kugenda oyinami ekyo nekizu kita kituruho ntuza kuriziza mwe koko kituruho ntugambaho so atukutwaheza kombeka ece kizu noza kumanya obuhango bwacyo nikingana ki kora gente nayombeka ekizu kya miti 5 ahari 10 manya nikiza mwe koko zukwingana ki hariho umuntu arakugira ntatinka omburungi mitemwe square mitemwe mita nizo futi 3 ahari 3 niyo square mitemo omburungi tasheme kuba norenzi hankoko mushanju esheme kuba nebera mwe nkoko mukaga wagenda munonga zibe mushanju chonke enkoko nungi buri square mita zikayene ziba ziri enkoko mukaga chonka wayeshange kizu wateka mwe enkoko nyingi okazirundana enkoko tazira performing eje so ato hino kumanya kizu kinayombeka nikiza mwe enkoko zingahi kiri mu square mita zingahi so nikikuyamba okwetebekanisa omanyana oda yenkoko yiwa kutekayo okwekwingana hati twaheza kombeke kizu cyawe ntuza kuronda obwana omukampani y'obwana hitwabwi eitwareba yaba nungi kurugira research hitwatukozere hati obukoko noza yo bookinga obukoko bwa day one tinkwe encouraging abantu kugura enkoko zikuzire nimbani nyendo yetandikanira nakana keciro kimwe hata kana keciro kimwe nikakwegesa akana keciro kimwe waheza kabukinga nokateka aho kashikiza babu kuhereza nokozire buruda obukoko ahibu kushikirana babweta buruda ayitubukuriza tutandikana nakazu kace enkoko takaziresire no banzo teka mami ono banzo ronde bisasiro byawe
ebishu by'omwani tontukozesa ebishu by'omwani hano ebishu by'omwani obutreatinga nangwa abamwe nibakira kuteekamu kubifuhirira na n'ogwo mubazi gutwatandikiraho gutwara bahansi ogufuhirira obidisinfectinga nanga oronda dudu dusty ogiteekamu oyita obukooko bwona ebintu byawe biba free hata okora bruda yawe obiteekamu ninkugira ngu nangwa obutreatinge kumara nk'esande na n'omubazi ogwaba otiiremu guhwemu so waheza ekyo bruda yawe ogikora oronda ebyokwetebekanisa oronda za drinka ahiziranywe n'amaizi oronda ahizirarire haza obukoko buto nabo bwina orurengo rwabyo utakakwata obukoko buto ukateekamu egifiida nk'egi utakakwata obukoko buto ukashanga otiiremu drink eri ronda drink enkye ronda bwafiida obukye obe nibwo bwateekamu hati waheza ekyo wabyetebekanisa gye okamanya nti ebyo ebintu byona obyine noza kuronda enyungu yawe enyungu nanga abamwe ntubasajeta abamwe nibagyeta sigiri kurigirira ekyo orabaase kufuna ogihembe obukoko bwawe butakizire bruda yawe banza ogitagase ekikye eshahi ibiri obukoko butakizire hati waheza gitagasa naye ekiju nakyo nikitagata obukoko oyijuka obwana butwareta n'obwekiro kimwe nibuba nibwenda obutagasi hati kora burete iwe buteeko mu kaju kawe kakya kuwaba otebekanise hemba esigiri yawe ogitagase obukoko bwawe kora burete ikiro ky'okubanza ebyoyine kukora n'ebi wahemba esigiri wawatebekanise za drinka zawe emere yawe y'okutandikiraho emere ntutandikisa bwa pereti abo kugira bone ebirungo niba byerundiine munonga ebirungo byabyo niba bikwatiine munonga kukira egi emere yitu eyitukutabura hati na pereti yawe waba ogitiira aha rubaju waba ogitiiraho egyeshaho obukoko waba oreeta kyoyine kutandikiraho neki obukoko bwawe waba oreeta eburuda yawe waba wagitebekanisa erimu amahurire erimu ebirago nanga erimu obudeya kyona ekyokuteeka ahansi hati waba oreeta ekyokutandikiraho banza obare enkoko zibakuheereza egyo niyo pointi nkuru orurikodi y'okubanza n'okumanya enkoko omuhendo gubakureetera korayo watumene enkoko 5 bareeta enkoko 5 na bonasi yayo ekyokumanyisa enkoko 5 noyinemu enkoko 10 bakureetera enkoko 5 10 enkoko zibakureetera zimizishaki waba oyine ka weighing scale kwata weighing ofune average y'enkoko zawe ziwatandikana nazo that very day omanya akakoko karimu grams 50 karimu grams 6 average ni grams 10 so okimanye nkiza kuyamba okuguma no progressing nakeje chuchitwa twakitagise eshayibere tutakatire mu nkoko hatwateka mu nkoko twazibara enkoko bozireke muzuhumuremu omucuju zirimo zitagasibwa cyonke cuju karawo weshayibiri leta mizi ugateke mugaru mu glucose nango oronda mizi waba takufuna glucose funa mizi garu mu shukari funa mizi garu mu bwa vitamin cyonka vitamin yo ratanditse mu kubanza ebere mu glucose eje yo kutandika afite shahibiri zaheza kunywaga amizi teka mu kameri kawe akamere niza kugira kapereta kakuwatandikisa kanagenage reka kateko mbintu kuba ubukoko boto bwakamanyireho kurira burkamwe katamburo kukashanga kandi cyujiti nekiyonje butambika hansi bwo bwetora torere kuruganka ahansi akiro cya kabiri hatekamu ahibu kubasa kurira tapereto ekikwa advising abantu kutandikana pereti eje nkoko hari ubu arashange nkoko etine appetite akakoko kitwa ko kubanza katine appetite akakoko karafune ka pereti kamwe nkabasa katwara at least nkecuro cya kabiri katakagarikire kuri kabeho chonke jemere yitwe neza kushanga yari ekicori chonka tikero mu kirungo tine kiremu nange jemere yawe wayetabura tine karungo karumu so shanga nenkoko yaburwa magara kandi success yenkoko eri ahakutandika kiro cyo kubanza omusande y'ukubanza wara waremerwaho enkoko nizibaza kurema
kuba noza kweshanga enkoko yatandikiraho kurwara tuwagireberera gye yafuna embeho yagitera yarwara pneumonia mbwenu byona enkoko yakuremera yakutama ekirintu preti enkoko ni advising atesheme kuba nerenzi ya Sunday preti esheme kuba neria iyi Sunday mwe hati yargaho tutandike kwetabura remere yitwe je ya concentrate yabo koza concentrate nanga rukozese kindi ataburemere yiba kweta start ejo nizagiria kumare Sunday munana Sunday munana nazo zargaho mbene twine bururengo ruinemere yazo ngo kuturagene tutishoborera mboro komisho chonka ezenkoko zitu twine kuzigema twarga aciro cyo kubanza ebyo gukora aciro cyo kubanza twabigambaho twazirete enkoko twazibara twatandika gukora record yitu twargaho twahika aciro cya mushanga ntuba twine kugemeza enkoko ejembazi yitu yo kugema ntugiteko murisho nanga omizi chonka aha nkoko ezazi takashikize kwezi eze nkoko ntuba twine kuzikwata kamwe tukakateko murisho omurisho ekigenderwa niki nakwata enkoko yo kubanza ekiro cyo kubanza ngagitera omumbazo mizi nebaso butagunywa possibility ni impango erengeta ganywire so possibility okujangwa ejo ni impango nyino kwata kakoko kamwe kakateko murisho nkabashwa nkadropinga mu mbazo murisho kusyo kwezi asandabiro bya ekiro kya mushanju ezenkoko zite zitwareta ekiro cyo kubanza kinayiba kugambira zisheme kubana ziba zigemere endwara yiba kweta marex kurgo mu kampano mbazi kwereza oyino kuchiforowing okamanya nteze enkoko zisheme kubana ziba zigemere ezenkoko ziza zitagemere endwara ya marex enkoko zawe nazifa munonga wiro wingi no ufune bizibu munonga so kampani ejo nezitugemera ezikuzihereza kuba no mbazi guru delicate no gwechiro kimwe abinji tabakacha basa so twahika chiro kya mushanju twazigema kuwazigema hata aho no garuko okora muri record omanya ntate enkoko mfisize mu enkoko zinga nanga habire hoki enkoko zanya ni progressinga achiro kya mushanju ni basa kugira nta hati garuko weighing enkoko zawe zahika kumonitoringa weight haro progress nanga progress tero achiro kya mushanju so kutwarga chiro kya mushanju twaguma hat program yabe yaburije yo kuteka mwemere na mizi chonko chiro kya mushanju ntwihamu eberagwe bitkuba twabe tutira hansi hati zaja hansi enkoko zitu nizibane zihemberwa echiro nihangwe right neberho esheme kuba neberho echiro nihangwe obo muntu nabasa kuba ine sora nabasa kuba ina mashanyarazi chonka na wabo ina mashanyarazi tikwenda gajene ni chendo borushwa omuntu omwe no shanga otireho kasora kujya NR stand by right kujya amashanyarazi gargo sorebero kuba cyabaho obukoko buka amashanyarazi gargo no basa kwerunda no mwanya gumwa ubwo buoba oferwa obukoko nkamagana ebiro mushankemu eshana ngwa ni impango edakika nkibiri oshanye nkoko zona zafa waferwe nkoko magana abirabo kwerunda zona zijiro bwoba zerunda no mwanya gumwezende kwetagasa ezimwe zitemba muto gwanta hizazo so hato shangeje yabanza hansi eje nkoko yafu so hati ni kiba kiri kikuru kugira ngo oboyine hora yitere full time dana na mizi kinda mizi gitu kuhereza tusheme kuba ntuhereze nkoko amizi gamayonjo kurgo mu kutandika tutakashange byizi by'ibyagano kashangana ibyo byoroho nohereza enkoko zawe so twaza Sunday ya kabiri 2014 enkoko ntuzibarira mu Sunday kuba wabaro kwezi haro kwezo kwinebero ashatu na kimwe okundi kwine 30 oshanga nkoko akabiri kwinabira na 8 so ntubantu bariro mu Sunday so after ebiro mushanju ntuba twine okugaruka kuje ebiro twashika biro 12 twine okugaruka kuje enkoko zitu tuzigema gomboro 1 nayo ntugiteko murisho enkoko za Sunday 2 Sunday ya kashatu tugemana yembazi nko program kuba ko badutwire niko kutugena ntugigema then twashika Sunday ya kana Sunday ya kana erumwe ibintu byinji bigumire Sunday ya kana wano jema
enkoko ntutandika zitera omu miizi kuba niziba zakura niziba zigumira ikwata notandika zitera omubazi omu miizi kandi obu okuzitandika zitera omubazi omu miizi niyo sande yenyini ey'okuba noraza etaara enkoko kugira nti ziri ihangwe ekiro zihumure enkoko nayo neetaga kuhumura tekwetaaga kuguma nerya buri dakiika ekiro n'ihangwe ekiro kugira ngu zihumureho haza okuruga ataara egyo okuruga ataara ya buri kiro kugiraza kugira ngu zitandike kubyama ekiro ahantu aho kigumire hata ekitukukora neki etaara tokwiza okagiyaho omurundi gumwe okaza omu kitanda kyawe okabyama wakikora ekyo enkoko noshanga zoona zifiire zihwireho so hati ito ekitukukora noija oza swiki yawe omwazi ozaheza kubyama nomanga enkoko nebyama shaaha emwe yoterenzyeho so hata kizikuba shaaha emwe nimbasa kuteekaho etaara kusya shaaha ibiri hata nateekaho etaara kusya shaaha ibiri ngume nzikyendeeze ntubasa kukozesa method ibiri nimbasa kutandikira aha sande ya kashatu enkoko ezindi kuzishara etaara 1 hour every after 2 days nzishare 1 hour oyiza natandikira nambe nimpemba shaaha emwe etaara ngihembe shaaha ibiri kimbe ngihemba shaaha ibiri ntandike gihembe ishatu ngihembe ina ngihembe itano mpaka eshaaha zanje zibuyeyo bukashesha ekyo nakyo nikikora kyonka hati nkanye hamwe nimba ninyenda nzihireho nagira ngu naziyaho nziyaho omurundi gumwe natandika akwezi ebiro 28 niza kwija shaaha ibiri shaaha emwe ngiteekeho etaara kugira ngu nzireke zibe ziri active shaaha ibiri nizenza swiki yanye ngiyeho ndebe habaho ki esekendi nk'itaano nange edakiika nk'emwe kindiyeho edakiika emwe ngarreho ndebe zaba ekyo kyaza ngarike ndazi ndebe kyabo karaba tina kyabaho niza kuhika nindazi edakiika ezindi 5 ndebe habaho ki edakiika 10 ndebe habaho ki edakiika 30 ndumwe omu kiju ndikureeba kinkuteekaho etaara habaho ki zirinkahi kinkwiyaho habaho ki hata ekyo nakikora kumara ebiro 3 niziija zayenda kumanyira amuheru zaho edakiika nka 3 etaara niza gihiraho kimwe nfuna akatooki kanje kakye hati etaara ngirikeho yakisiika nfuna akatooki kanje kakye ngume ntambura omu kiju kyanje omu ndebe enkoko ahi zabyama ninkahi eziki zabyama zayerundana nkahi niza kuba ninkwata enkoko emwe ningiyaho ningiteeka omu mwanya endiijo nangwa na YouTube biriho waba otakakikyengireho okubyamisa enkoko aha YouTube nobasa kukarondaho nako nibakatwereka okuba kwegyesa okubyamisa enkoko so ningikiriza ahi zazerundiine nyingi ngitwara enyuma y'ezindi kyonka nobu nakugitwara enyuma tinsheme kugispacinga ekaba enkoko emwe nimba niza gihirizayo kugira ngu zoona zibyama ahansi hatagira yatemba aha mutwe gwa ntaahi yayo kyonka tinkukwata enkoko nkagikiriza nkagitwara kuriya ekarara yonka okwo tikwaba okubyamisa enkoko zo nizirara zerundiine zeetagasa so ninzikiriza emwe ngiteeke enyuma ngihirize enyuma nkora ki zibyama hati aho aho twahika aha sande ya 4 noyi twakikorera twihaho etaara omu sande emwe ezi enkoko niziba zamanyiriire hati nizibasa kwebyamisa wakikora noguma nozicekingaho mpora ebiro 7 ebyo ntuba twazabira 3 na 5 aha sande yitu ya 5 hata aha sande ya 5 enkoko niziba zizire zikumanyire kuriya ziriya ezi enkoko hata ezi aha bwire obwe ezi enkoko tukuzipimira mere enkoko etakatiire tubagipimira mere wagipimira mere no wagikonesa kyonka enkoko tubakugipimira mere kyonka emere yo nibagipima enkoko tubakugipimira mere emere nibagipima enkoko nimbaza kugira nti nanyine enkoko 10 enkoko zanje 10 orunaku ninyenda kumanya zarya emere erikwingana ki naziteeramu emere kizagimaramu nakora ki nayongeramu nateekamu emere kinamanya nayongeramu kyonka enkoko yonka enkoko tinagipimira ki emere ekyo nikinyamba ki okupima emere yanje okumanya enkoko zanye nizirya emere erikwingana ki nikinyereka nti hariho development omu kurya nangatero
enkoko yanjye kiyakugira nti yarwara first sign no kugira ngo emere yetu irene rya nyumwazi yo kana berire kiro 10 erizoba yarya kiro 8 haruki nyencha kare yarya kiro mushaje enkoko ebe yashitara kiri 10 nitwani kimanyiza ninyi no kweta mushaho akiza kanga mbere cyabawe kine nyowe kikubasa kubanta kubasa kwerebera nkomuntu nkafama so ejemere nimba ni advising aba farmers abandi bapimemere yabo bamanyemere enkoko ye kurya ahiyahika omukukura kwa yenkoko ejo ni kusima kandi owagumananye aha program y'obuhinje n'oburisa okutwatandika turi mu rwentondo hano muri Mbarasite Kakoba kandi twine Richard Baguma umukugu omukurise enkoko z'amahuri wareba uko yatushobora kutandika enkoko ahizo bari kubanza yajya unicurungi enkoko waje yihirayo aha day 1 ngo kugora enkoko zikuzire no basa obutaba mukugu nkoko cyakubira kuba wanozo mu kintu kikunzire ni cyenda obo mukugu kandi ubase kukigoba mu ukiye muna experience yerukumara kwenda ngo wano nda sente z'enkoko ogume no tunge sente burukurisa utakakora rose mbwe tuza kumweyongeza omusabi teru kwija ahakuba ayine byinji tubyahwayo ne sabi teru kwija tuza kumweyongeza ogume aha TV West program zitu nzigumizamu rara koroji.